Malungin silsil, meron ka ano huy. Tiang program na kung sa makmalmi nga sulim pa mo siya mo makatiang niya bulsin. Iwa igal bek program kita. Makatiang lo bagay ko host program ar pora idung Joel Toribio. Pa long time contributor na program man Mr. Mosodudo. Mangkal dire kan mal best. Kaya mo mag second episode ng nabanggit na program Mr. Jackson Henry. Malam sa ro ko gamit tayo Roma. Iwa igal bek program kita Mr. Henry. Pangutial lo yun orang umus kami kada mo touch cycle ko tapil gid nila imro ka kada maral mediwet yung siya daw panganya question lagi di kada soy sa piya kada doon sale of 15 ang real na kada mo regular closing statement lagi pakutial lo yun mas ka mga kamako to kwato matimara di kada soy sa program. Okay. Malungil swelbe ma'am sale kambes ka ma Yoel ma Moses. El alsilse topic nga kal so kal bring about discuss ringi at yang amal global gule kan besling for many years ngaraw the swag direct nga do swir tigal ada ngaragal state tial topic nga ka state economic rights agricultor belaw kan besak mase klisi ila state litilo siga ka rule mora blurir kasi dan ngarang nga ka Bili adra Congress actually legislature ang our state for 2 years makmanlom ng sila at oragal state governments in relation and more actual government tergid. Beto ka uldas wala nga regal state lumalungil uldas. Ngaringa webira program alla al soril pass losiga esel garul malubeng revenue mora state tir mandiakal dependra block grants. I say, hindi a problem tagid. Sales tata a state el lagagid alla eluldurok kelmor aktol olbil asgum aktol olbil atirir etili nga segid emokodir. Bulgula representation ra state ra tkora economic development tamal mitut. Oy. Ma akora amlo study tel constitution dagide gambes. Kita kapil gulbang kita kapil gulbang ma ako ngayon ngiye so happen tial ude kambesa amo sa laman mga litel ito tirak dara original message tel meko tel constitution kira 1981 tagid el article 11 ergid el section number 2 akpul wase a government power not expressly delegated by the Constitution to the state or denied to the national government are powers of the national government. Bergula ager rogula baklisi askuma a national government del state and proclala national government, which means if it's not in the books, hindi ka klisiir. Titignan will eyes. Iladong yung sa last paragraph yung pulwase. The national government may delegate powers by law to the state government. Pagulak mo kasi, sige di Allah, hindi. Sabi ila national government, delegate ta klisiir mortir. Sige daw will eyes. Pero all time kambes hindi kalla. Hindi kalla at malwasi. Kami will state as kumang so mi will pass actives ka example medical cannabis. As kumang hindi kal specifically mistira klisi embalgulak malwasi. Arogula pertaining ra medical cannabis alakal pass sa kol olbil hindi ka spell motokoy. Ulak mo ko tiyang military rubaga. Mal example, let's be straightforward. State nga yawra. State nga yawra, sorry ra, medical cannabis, resolution am lapas, o langit local government. Di sila se, ayaw wala mal sa explain tiyang. Skuma la among controversial. Ang guragel mag-aal del bobay. Tumdur ngil mong emay, enamo tirol tob derngi, lamo tobdi, eglusra ng lemra a Congress. Mo sen dia.
telgulgoriak masing okmongal togoy. National government tabay mistira kisigal state mdisir itil masadak tagidal controversy. Hindi ka mo rin tel magal del bobay. In other words, as kumatamlang kong heringi, fine. Pastrir. Ebay ikol government or nga sewer tiril make sure man diya ka reptra kularail. In other words, kada national resources ra toralla maalimos kala nga ra ikol government it masi. Tiyagi da ba yung iral o mogyungi agim help to kami man diya ka matamal. Sige. Tiyagi del provision na article 11 lagi. Ay mararingi idam levaro raga gidele Constitution na Miguel. Bilus ringa James Madison. He wrote about 90% of the Constitution. At so lang gagidele Thomas Jefferson na bilus regil ko ra preamble ma Declaration of Independence. At so lang Alexander Hamilton ablet challenge ra gagidele Thomas Jefferson kumase a national government tagirel misisi. Thomas Jefferson na kusendiak. By girela state al misisi, at the end of the day, tiro olaba resources, ara adal mo secure tial document ta adra state. Mang segidel tilog mase, agil Article 10 ram rigel, Constitution ram rigel, is actually a Bill of Rights girma. Kalaman mo ganit yan. Bill of Rights mal specifically mase, girel mastira egal state ram rigel, 50 states. Actually, siya tama lang 14 states. Mas kada mestria krisi le tira madangek po singara rospe longu murura igana mertil mo sisi. Okay. Di kita ko kinutan mi mitipik mo sendiak. A krisi ang ara national government. Bergulat tamlot challenge sa sel udoswela at Thomas Jefferson mawang kay dele James Madison tira milu sa sel original constitution na brigel. Gidam lebaro ringi. In other words, ko ram lebaro ringi me iutok klasen al sel uldaswa. Mang segide kambes kamilte de ruba. Kabulang prik tagil avol tagil issue. Le every year and over the $8 million. El Moragal State, the block grants. Hindi a problem may galudo da ding songs. Maka mera olbir ngayon makpalma ding ding songs. Selbol ko polong songs sa ududam etial tamabilas puluwa mo dakal salmaraleng. Arala lu am langmas. Pagkapunod ako klamo sigaw dulit masigut mo sigaw do dergel mol arala alu. Selbol lakal makasa olidiul mo makasa wakan zume mabrasel mo selbolu matuguk mo kompen adrablu. So, gire del mastrira egal state aklisi menditilo sigaw dudir. Selbol misi a state a national government dia kala manila trillion. Masakata mo siga $8 million ge. Legal state na mo real ditir. Sige dia kung daswe egambesa tara audaswe askuma trial other olbila rong si tagidal tukol gulgorni en tara ruol. Two solution. Akot ila ka amend the constitution dagit alu the power cell article 11 dagit mase a power national government as il delegate el mora state. Maski mo may sem rokol pasal la ra tol olbir mase agi mas kami gal 16 states a krisi iul di kami lo siga ulaw dudiw. Maski mo magayal de controversial hindi kami. Kamamal adro olbira dagim mabangkal barao melortura olbile gi mobduringil mong emay. El ultimate yagil tora medical cannabis agi kita lagi mong itak ringi. And yakal pass my feeling is that tamadak ringi. You pass that you rep taking a lem. Akmul wase, mas kum kabdak rep taking a lem, emrela mas kamam gukti kamam gum. Eselwal boto ka ududa magimrose. Ooy. Mang sige da topic nga lendal ngarang. Hindi altama na mo gedal omdas sa economy. Siral pas tiang atrigel original funding father. Gidem leungil. Len kadiri ka lumu ra government magdiri kam subringi. Il albalbol ngia wa internet ma tulul dasa nami maralgeda na mura college atay nga kay marmalo laba degree tir enna mo to ka aralgeda ma arada lo laba ngil knowledge prokodos pe gagid el knowledge create a new economy. The skill although ang ara constitution mase
government trigida que lo sigas que laudou. Es el laududed, que yo metara, and next thing you know, trigal benefactor gida mo stat el pull strings. Gida mo victim tir, le tira mo control gid. Gida gire del state government, di tir lo siga aududir, el base ragel surir other cell below. Mas kuma issue a controversial, two things can happen. Another state, agir el gursia, agir el referendum. Sel bornya referendum, emornya agir el study, emornya educational process. Ketika ilimos kamu educate other blue, mas kuma mga songs edit three other outside el may. El may malulis akrigit pasagagi na tileta la umagiungi, ekom suabla. Mombrek segi del educational process, agad mo referendum. As kung majority sorir, el bor olbir tir el pasri na mola, man namo ditir, national government tangatia o meser tir mature man jaga reptra kulara la ru bangaria problem al dub e ba nga sever tir. At the end of the day, I get rogu il ludo del basic constitution rigida ma la adimor omsangale la treasury belaw. Ya national government tamro sa udo. Mandial makita vol botoka udo del state el may muguk mo klobling elir. At the end of the day, as kuma magi sa igana mirtir before al tua tokora tax enamore employment. Kasi bori employment ingirmang tial out migration at will slow down. Tiana mo, believe me, in 20 years Tebulua mo goes down. Especially guys del far flung states. Kaya nga lablilom ngayon ma southwest, Katobay ma Asunsron. Agay mo ko til victim ra out migration. Last natin all time. Sige da topic renak, hopefully leaders sige da malo study tal to go, lekta ma global good. Direct mo kala mo na kaya alsi sa tiabelaw, mas kung mga ria asoril multil mo iwerngi, kumakay, sabil mo ra footnotes nga ra tiabelaw. Sige da ko di opinion ra kay Rambes man Saul. Saul Jackson ang anak mo street trigal tero rumah ka karir tiang. Yes. So, ako rin sa rakaw in other words, I can state Girel Melisi Gaysar. Why say? Umar ko niya kasi magkata magsabi lagi sa igid del provision na konstitusyon ang mabibir na plisi in Manila State. Bulbula wasi hindi ka confidence sa ka national government wasi. Akabul national government tadi kasi lagot magklise mong namo time. Elta bay ngay gagid ng sa state government. Why say? O len gagid controversial la kapasra a state. The state amadenge sorir. The silver control government. Ito madakter ngilang if you are voting in a controversial la in sa emerap traging len. Silver why say et mutalla almed okrengi orgadi. Modern action. Ma another active club da sa trata maging southern tiang ka mga rubak. Kasi Apo ligay direct nga FIB, el Malmestria State, tagal far-flung states, madiltil. Tagal outlying states. Mga FIB, el Malmestria, madiltil, Losiga, Igel, Gombaril, Soril, Marablurir. Sige da taraw, das, even QPB, Malmestria. A national government, tabalol nga siya, til. Di sila mga power roguil, Malmora National, hindi ka nga state, and violate a principle of democracy, mas nga equal representation, rakol on bill. Sige daw das. Lagi na ako may sirigit ng Rambes individual candidate. Ablo nga ora la moria referendum moria ro kulto na deli kita ya ro mo tire na mo silso. Ngagel bulu lo isi. Mga to Jackson convince na kan mo sit tingel lagi magita na mo gid lo pari. Le me ko kadom tabra brigele. Ay gel dim na kal taw tel kingir tirgel gugul tora Democrats. El ansil se tortaw. Hindi kita, so kung di ato mapatangil, di ka pari, gadi na tumtum, letyan to ka kasi na mo, katerra. I see. Mato ka na nabi sa all our life. Exactly. Di ka katal dangira, balur, government talaga bala super ngi. A private marada am lam super ngi, di government di am super to madak to ngi. I see. You know? Tel to na pare direct ma crobal gul, leng, tel tax system al BS, tel PGST, tel mo analyzing irma, ito nga democratic system ng nga democratic
policy. Yeah. Na umul mesti na Republican ko sendia Hotel o mga tax ba Morio. Le Democrats at tira sorir. High taxes, big spending, anti-big business, In big government. big government. Ang Republicans the other way. Low taxes, big business, trickle down theory so lang big business. So support as well at bay. But yang ako mda so tigel milas tiang tigel other ADB ya do mes tit tangara a Democratic Party. Dia mal akmal mdagli adal baylig sira kan itiam mal magyo masadal kide. Elak mal mom tarwasi. Seguidin betul tigel mle mngetekle la convention ma velocitan amna raskuran bigel ni. Eulurol mora trastitori. Temlar sel saibala decide ma government ram bigel decide dimlaga aklisi ela aigal blue di municipality marubak itiap sa government actually dimlaga ral lo ngaim sa bol lo ngotmok rengi itrilil lo aigal mol go mal blitok la aklisi angara national government ya state dia ya bigel interesting lengwas aklisi angara state national government di balas rengi yung karigil to wet aklisi elwa defense wa yung control to meng kita mal of all the people ay git ikal state sabay dimlangar ngi ikal blur bela sabay dimlangar ngi mle ileak le dingil merde ngi edim la national government belaw edim sa po mo bringi ka duguk mil tiklim ela ka na mo kulusi emral akwa di o mdas lo si kilo ko duguk prulia atleta ra government gid or tela ke isa mo base state len tola ba ut yola barat malgat mo klaro lela geisay igatel bulu am geisel mo budi gala asum ko mo lo elang ikadmo mo tu ira national government tu ira ADB tu ira government rambikel tu government asyawal rametara gdo langit Kami aman sulang maldim lang ko po. Nagkukuran no experience ra unscheduled power outages for a few minutes. Hindi kaya kita na mo ngil mas remote continue ra sa program rig. Kaba mo Mr. Uludo nga kutelo ko yung muskaw. Makauti morsel tapir ka. Margong mam tatser ni ra ko si Sibrini. Magote me kusus ra adal guknos el magar el angal kaswes el todo song guk pogudar sa bebir ratogo ilingi ako mesringin togol kang gester bulwad ma klangar rigid mal mo kloto tlel togol el watte gida kota atogora atel besel tax PGST el ang tuwi metil ko sila bul sara di mleu lebong lela o tu mangurul bul te kita potong muril mol mutra kotel ko sila bul merel ang practically back other bela except tarangal ka affected at tial to na tax ma adamo belum ngerti meng akmo mal klo o masao tara ungil o masao tara blue radio ma TV ma adra aigal rala klam lang mas ma tax nang mas entelal basent matial so del tial la adlo la bangara obisra tax makote sel aku ndas swingi o mesengil wase ana mo giredel el comes ratre tele la dorula tkoy ek digiti al mruti al taxa letara cloud to trel tkoy to swalla wase tirgal adra qablement el tirar bled sector tilmor o begulaw ma president tirga sera rur tilmor obis rabuara 2020 dilurgi dil wasa gibong et molngas attacks molngas mura besel tax molngas mo uleng mas aralak lalo alu beser al rado oblid adu ay lo dibra buay gida abulo dilurtil wasa obong amrelitia mo akmo malat kra atletela complement el ngaringi madorula tu nakamsuwa complement akmal interest at complement tramdigel nasa gotulungil treta complement ak subring ila gumes ramondar sila government ram digel mablu am digel mal tak was ya bitak au republican sa sensore ke el government ngariyo attacks ya government ta dia lo bol
interfere malo boligara lemeltia stala karian lemeltia. A demokrata wasi local government me tax dos pe el mal mrula aurora buai. Mai gay del tablol gagrusul daswal al kau tokerngi kayunga derngi mengiltma malu bendia ngomil. Tigel mengilta ok moldu all the swir. Tial teletal darngia dimlakal waisi. Siradrul tengah kata ata dirul. Dimlakal darul telwasi kita armurt adarmut segi mom gerang. Indir adar blu saul dimlakal durgi wasi omo gerang. Ma gel tokol dilo sekot mom gerang adi dulbal di fake halen sa ngal kamlu ko malu ko nilita mira. Aru adal bol sisu obi sete dio laban dit. Makor omdas lo setiai kita la imurat ko il abay kita lo mes le kureng sa aldadu. Mamondar ikan murgole del Sunday. El murgo ko saudra alla matlete lel ma sente lal basenta. Ikan ya gerda ngamala ala klalo 10% al por ikan stawang tol tol segit. Pai omdas lo asi. Ka medu ko mes ngira atlete lela ado mokla to koy. Legi de tial dirga saudra ngi en kuktob da ministri government el kuasa ngod ia tretera lular adra urior madolar en wa aralmo odreng ngadar dal basenten mo makwasi maglel tiai kita ul magdang murela elakal motor ko klatela doru legal toy tial beluang mal mo tamal lembot ya git tial taksak namo makwa akwa yang kagid ruba muyur ngir ela subringi lek direl man namo bader ngakal molmutra adal nga kleg ma business na lekek ay garo wim lamo affected ma makositiang magram ngaisi mal bulgatak alla amrura 2021 rawla mga 2021 edim la kado subringil molmutra ngara ungay melbuil igil ngaringa igil ul wasenugil simbur edim la kadul etamostatal wasembo umur ragotul statul sa akhirnya lolo melbuil sel gumes il program la gumes tiagi dagel wase magarang esel elol melbuil kami ngartiang malu bengak malu bengidil adar belau amom bedengli tial dar elol mel pay sen la babier to koram digel ella to koram digel el gel la tax meng ma tiagi da tetele bailo se kad magarar elang esel doru la tol way obra wa bre de la tax ingirel kemanga ta time el mongot mokri el laud de suirarat mengmasuk el sebelum urior ikat bedengli masuk el kire ngele dia bota kakwata tamde ya bora itu mal medenge kadam nat kora kam le adra yesak mam le adrano 8 years mulu kakwata ngi presidente kita mlat de ela sel suku matoy adiakal lungila o Brussel mal umetletelen ba omsodel e kadia mo ngay en garantin bagi sa mo kwada suku mo dekal ba iseksi magumda sung ana mo gida lo meset tiang la ulmal kwara rum kurgin ko sigid tial dire mrurngi ya ko ata kal meto ko to di tiale ko kolngila to korale bu gid tial ko tir mrurngi to amrur tiale cryptocurrency presidency rayang apa mak magalagi tial ko marbebira ada palo misteri erul dar tatlu ka tamrula ipangil ngara internet ang magara kwasingi ke tukoy dia mo dia makwestiyon si dia kami bom relax lay ibo to moklay ka do rul mo ngil ay kal to kwasel mo to mokli mo ngil en mal mo ngil mo moklesel akum da sel atara sel ko to tukol mi mok e kan mo rexir git le sukum dia ka do ng rexir ma de rul e ka mo motorok sel nomso de la constitution bela seguida se moríamos indica kan el mut gedel moria un referendum ring ede bodok saudni mo igam sel bodom bod orngi en mongil indi kuk sel bodom bod orngi bod tawtigi en kuk moringa ma makit otutel mo sodel mo kuk magi se mo kawan meles mo obisrigi makundas sel dongura rexir belaw da mesanging maklo tutelela ato ngot po kasi magarado rula to for example elaga ng magarangi yol tau tetial tax lungas ara tax marat rate melab esra mal diak pok miyor minum dasos
Kato olde warung rablu other rogi lembe rak. Gidi tia sa the senda message ro se happy new year mai kang. Itial dorurnya dia rule kemo unhappy. Unhappy. Ma goger kemius mo tiala. Nimda mo ko clean mo June 1. Malu ba March 1. Ngam mo release time rabel tiker reng gidi mongilar mo. Isen mal bader ngakrela. Ako si ako tiala o mesengi. Yak mobil ra PPUC. Ilwase adengir kami ra December. Ang watan ba tu ilbase tembol arbe. Mak ya. Tian dia saltal mal alla asta tra kotel buil. Ekabil ka December 10%. Dia kan make sense. Hindi ko kira ra PPUC amarito yak mura ko. Dia ngalaan mo loy sen lo se selo to da billing. Sungkol to ngira. Awja kotel buil ngem watan persen dia hal. Tele adorula tu. Maul makumdas wase. Mal giredel. Elo meset tianglen. Ngigel mal close to lo brado to. Mal simple al sugaring. Mela moltau tialla. Gidi tiana mo sigida imroldas mlatul. Mem la moltau ngidi moltau tial utlo ba. Imro ko de ere mo boleng mal deka. Minister of Finance mar adra tax amal dia kan galbus hindi kasi imbuto da kan butaw tala hindi ka lobal ka mo check sela sumunda kan butaw tinga da kan mete ibo special ut mol mutra tigal adada bolo do litian yang ma di ungil hindi mal amo gire lo maso asi adorula to boy en malungil tial to mo rurgi hindi sugum makita om soden mo awanay mar adra bluat yakal sabir el mom dagli mahal mo klo mo dai wala seals malatige al baile tukura ada sel bulu ngura ngali sel ngasel tikinget o ugulo lam tamla bakos tigil ak na batol bulgoria asel tial show matukura buhay sel mo kumdas sunya ko si gire del mo o duro sa magaram rula galto basel mal ko am kita ngurgi kada tial ku tial tax magrar elang tial PPUC clocklet. Ma PNCC clocklet. Ikadru liya tax ngi 10% kuk maamlara. Apo ket rigid tial clocklet. Bakti kum daswas. Tial lomrel tial tuam letel mal. Maul ko turu man mo awi rap tol toy. Maul man mal mo kam mondari. Ya ka wais ng meru ba. Wais ng meru belaw lorenas. Tial tuwa tax apo ka ko ngil big time. Lendia makita o tutel, makita tetelel. Mak malulungi tu base. Medo mese do lulu urtigal matakle do base. Ngaringa sa ako mese namo mareo pride. Tos ere ko na rulim di do. Ar merredel para adal wala wisra buhay. Mo base okay tiana mo ta sure adal bluan na mol mangal. Lungi trigid mai kang chance ni mal degal makita do. Oy dia beso agun nas tawngil toy. Mo magi merurungi. Hindi adra belum ramal kita ngit kemurulil muatya. Akmalo mes segid le sugum tiagi de tele adorula to adi do isel dalu klik mok mal momring to. Akdi mus segid mo mere mo ko. Ego la. Ako. Dia ka ko Dia ka dia kan mesum rap tuluga. Akabalmentary liya PPUC. Ila ismri managal mo tilmi din ada sa el morula den giguli. Nagklokle da rogo. Siya bulto kaya kasi. Tiyan PPUC klokle da rogo. Lega da rin lalo. Ating gigubolong niya. Semi-government. Semi. May government order. Kasi sila ko na mo niya albulel belaw. Government subsidize. Tiyan PPUC. Mga resale to ko yung karuba kalwas. Kasi milibo ka na. Apaya adam. Kora da sesuai apa itu nga tax lo yan. Wasi. Clocklet. Clocklet. Hindi ako nila. Ngaram ko mlo tumam rengal. Ngari sel si sakar ngil gitu wasi. Hindi tinigel import tingin ngamla. Ara tax. Ikamiu brand media. Api PPUC hindi mlangilo si kalun. Ma api NCC mle import tial dengwa tial internet. Ay kami bila tukol kumdas ya om sodir ma om relet. Hindi lang malawan. Yung nga kamlahan natin ginawa, tilakil betiekling. Ila sil tax mo. PUC harap element.
Ako naman to oban, mili rarwa Dubai, beker. You know? Mo dak understand the definition. ya bola albong song saudo ya kami metam lai kalu dude de tax ligi del mong lo mesti dapat PPUC. Yakti na minungo yung sel la ito si Tiang Ahmad tekera SS ma pension plan. Umuwi nga kami ilibat tiniba seksyon sel la was. Kaya sel numero lang mo sa LDL tekera SS ma pension plan. Ya pension plan daw na po urunging madra 20 dori SS. Ya pension plan na madra il albele 2025. You know ay gati mare adi simbar niya rasa mirror ringi. Mal dingi mal plan masih berobis tira loral mang weekend tertil dia kata tertil mera. Abuelo sadu masih tiang gal elweng sadu nil correct. Ada finance tab sadu nil correct dia. Tira ada finance abla convince na ako wasi. Mal di define tiang la ngilu mystery. Maltang amo awana interpretation lagi la. Di that's theirs. Pero mo titrin mo na madala ka kanila makatita to eh. Hindi tinakal ko mirror. Di mo na risya nga nalila maragorti albela eh. Nakatagok tumol may mira. Kung di mo marisya lang, mader na ka adil real la. Sel got close mader na ka social media at alma rilo. Tirga na other tao mililita la. Minister of Finance, ma chairman ng Ways and Means na Senate, President ng Republic. Titingin o tiyal hanapin ng midikirgit. E tira tuwa mo ng mamrula, maklaw to na malulat. E olta siya singatira mo. Makadawat tiyal ka totadra albulan, e tira milira Saudi Arabia. Dubai. Publish na picture, tira isipit ang harap tingin. Ulgum to ko na kaumiting, tara to. Tira ka nga mas. Tira tumlo milil sa question na. Tira tumlo milil. At definition na sa picture o milil. Hindi ka picture o reor. Eh kita amna mo imol bulul. Di ka to tingil wasi ka makarang kung das wala mo minter kita amna otek tweet tegibel mo mora left. Pwede mo mo ise. Oh, hindi ka say kita la ngoya na mlamo ngumua imol blay marngal ka mlamo madarakal hindi ka. Oh, hindi ka say ngku karatara igal mali mga tarastan milil may kam ya kido hatya ngoya alakal gergikle len mal masarung kul bas. Tapi magarang ay tel gotol buy kitel ngamur elang ay mreter kita tipus. Kita lumra artya. Ngari to karam rigel birubat. Kasi if it's not broken, don't fix it. Kasi mga ka-ulak, badira ka tel ADB ya pressure gidel reform at taxet. Le at taxet da ka talamal. Yoel. Ali last el budget year may produce a $8 million surplus. Lo spera mo util system. Mga ram ka malamal tel lo may labay nga budget surplus ringi. Yam laus pe ring logo with the ra. Oo, mga kakajak against the president ng administration. Against the masing ramang dimlakang fight ra ADB masing mga titel al provision ra loan. Ram ko mesra velaw abu eso lang impose tiag o mga burgi lo ba complicated tax. Akmo do tara kumbali yung mase. At the end of the day, we still pay about the same amount of tax. The LBS system are mal complicated. Now we have to hire 4 accountants from the Philippines. Len ngari nga akala dakal tax ngari nga bebira merchandise taxable lamang itriga nga all traffic padingalakal. So they have to subdivide the gagidal back padingala a category ra merchandise tir. Matik say why change the system if the system is good. Dimla katal other will complain ra a previous tax system. Di tagdal BS sabay saying reform di mal complicated tigil adal lumibr ng mga the Australia, mostly Australians. El tira osper tagdal VAT system. Already other Cook Islands sa namura parliament say there are 27 reasons why this system is too complicated for Cook Islands. I see. Oo. Mang complicated Black osak. Cook Islands na turingi may naptiringi igida mo adapt ringi. To me like I say, I don't blame the president and I blame the ADB. I think blame the president len. Nga nga dia ka church ngin leta imal tir mar adal. Le ADB mo say take the money. Or if you do, you have to do this. If you don't impose extra tax reform, hindi ka ulo dileko.
Igit ospe auto galing kadang pandemic. Ya udah ramai level na termilyor ra at atara bulu. Igil mo make sense eh. Mga kamal disappointed ADB, masengaramat alimos ka tora development ra legal emerging state, impose sa mal complicated tax system ng mergid. Bagay mo sa mga ADB, bay mo mora lagi mo spera adam rigel gunge. Ito spera GR til beote simple. Oh, yes. Kaya nga, ito ko kami am na aywi tiyala masuba ni mo kung nangali nga kajak porsi nga ka actual ko mesel political implications lagi tiraga sa loro tiyala elang ina mga kasi yung gire del subil mongil yung bago mo so isip lang social wasi subil mongil is a subjective term sa LTR administration ulung da so say tiamla mongil morgo dumulo dorsi edorael and that seems to be how implementation of telling president ra langara Senate hearing and dilo say kada kada na umyo kapul belaw mula mola minta kada kita tigan ngi kada pa isoy sibung ora o meser ngi emre ngi MSMO klaigel ka atlet tele so kiasel gumes ngi yang ada mla ugera igal tax sel dabora stoang temesgi be marugo express ako total disappointment tertira tial tax par leaders tertir di tarato ko il book obsube kara tial to ko at this point dia ka mal ngaran mo dia ka impact ni dia ka said hindi maral tial what we are looking at today sel lo say ngoyu nga alsel ngayal no tempest in a teapot oy it's esegi da umdas yung tial government na mesa segi sel lo ibigay nga mo lalak lang CBL, you know, tial la toca la diffusion hacia higher concentration en mergo o ikal mo lo gasos. Belar at this point, yang mal concentrated cell book the swir ma emotions sa atin tiang. But give it time and adi maray mol beli usuin mol dia kada fully adapt ringil is tax system. Ada fully adapt ringil di will. Di the fully adapt ringil accept ringil wasa kawil bisombra. Bok kadaguk mo ngayon si kama huk timi sa liu si kami amli mga ilaw timi ereng bululad de kira alsel aden jero so bululad bot turat si ning el al time ang sira al sal club pressure ablu belaw ya darak sa liu bungken berman why como hay ketua dra norm mo kira abnormal society yang kasimbayar kita tamura abnormal society ning ngariya time lagi blem adra kongres yang harinya debate ra ay kagi to raw do kali mo ra mas oldars makora mal lo nga mal insist makabo mas ang wasi omom daso yang lagi men swalong sports sa Air Jordan yang lagi kadi omom daso say kita bulal do ra alsin mabodo basket ang lagi og sports sa ramadas akum daso dia kalyor si tiak do ibril dia ka isyo asit tiang atter gid ro huid dia lebo mesin dia kal atter Lektimora kuk tokora on seora bola aktumu to repeat aktilu kita adra ablul kay misil misil sumga donate taw daw gari al time ya kam minta ro kono sa 10% receive donation sir ko may NGOs yamul muska el al sumga abo india ka kono sa ka kabs al sumga abo sida borjan di sumga maraw et reimburse 100% la donation sebol sel sumong mo norm tidak kita simbarnya bol norm tidak ikut leng kedukuk mo matengel wasi kita ngan ko dimli bawas ere rungan ke titi tuma karbo mirira ko pora mirira mo ro mara impossible to ar magida sila dia kan soal society mo to Sabag yung mga after que kumsa wala ito wal porsil topic Hindi ang say kita mal raro mo ko gumes tial tretal da hargil nga omdas sa democracy ang local government tigida secure adia ka sa edluguk ti secure adal mo ito biti tilo barandin tial sistema girel yakal girel waisi ngani atara mal maral adal mo nga dia sa active security di tilo la barandin makmo dia
Ti asumwa siya kagire mo kira. Sina ka mo kira gel dia kal oy. Hindi na kinil ko. Say gidre lang ako sing gire lo todo do suedle age adal ba ka wala ungil busum maka yoel di mamalwa arwa kambes al amal bring tial tax mo mal mo adul ya tax nged mo ngli tax angwa awdo ipangem mura msabuay msakabel لقد مهارة والبوليس سمارا المايكل يقول مكتب لما لما دخل وايد قال لي دخل ودود وقتي وضاس أو المو مرابواي من غير الميك شول واسي نرجع تطلع بورجاي كالتاكس إلا قد وقت مو ودود ده مساق قبل من تريلا يمرقوا يا question رجيدا واسي أيين مورجيل وكموت يا جد السلول تاو تنجيه تمروني إلا قد يدورجيل واسي Aigal taksel gimngai intelal basen trinya gimngal miskum mo harau orang kau mo musukara business kau musukara income kau sugum income kau mo gimska aigal ngso mengmorinya ya el alsil sen ta other belau sebel ngartian mo mutra president sel gongel was aigal taksa angania bodolir kau el alsil mo muta next month ela tu asen mo return ay gel mo refund asuk mo refund ay kau udam ngila udam ngila mo refund mandakal make sense at the very least asuk mga kaabulan kam lang masawdo na pagkita nga ito sem mga kalwas ak mo maskara mo maskara kunal bakmul hindi lang niya ito engel adlo mo lang sa mo maskita ngara ay kaltak sa ngargit mula Di mo ala aw dodra akablement elo spe lom ara luri elo spe ngara triple ela Michael ukuron ngaringi ela ma question as mal gireder elo meses tiang lo se ali atleta la dorura toy gireder mal mo ngille akabulung al sel bolong el wase ketel mal ara ngekora blim mun mo kara sen mos ngeko blabuk Saule, Mr. Uludo. Nakata kuy dia may kale ka ora itu mo sel cook tapi Oo, hindi nga ka uri-ura sel. Sel mo rin Santiago lo rin sir Kaulo ra vice president ra Gisra Blab. Ma tial reappointment ra chiefs. Bakkoram lo musubur ngiling. Bakor nga ra o kaya karam lam mo ngi chap. Ya Ministry of Education na disil sustrir baby ra chiefs mar every assigned. Tutukliya ka man temo ka tsira ka na. Tamle rotate Oh, itu dia siya mo diak martiak, mo diak mo rin fire, mo rin sim ka. Mo sendia. Nga ka amla training mo rin fire. Nga ka diak sabi ka mo si. It challenge ra ka man temo ka. Magumda sendia ka klisi ela adul dingwa adul mle fireman. Mo si ID. They got skilled. Si ID dia ka bilgol mo uniform mo si ID. Kung train mo mga tita crime. Prove ra innocence or not guilty. Akum dasweng diak adrala ding akpe Israel. Tukara kami tram lang aram. Pesrak versus Republic. Temel eta. Lokat sa tosi. Temle vice principal. Itungul mo adraum, tungul mo adragir. no obis Tungul office mo wasendia. Nga kamlara school mel mo vice principal. Dimla ko ra di mararalim si sokakan melkya. Tumara ka kanin mol mangito eh. Dia ka adori tira amarred el gukti accountant mo mo di kasi dia elak mo makala irta le to melita nudo sige da concept si ma kumda sel de lia abla budi sa adi ak saver giden tomli number 1 sila wan ra isu no number 2 sel gay sil blel bring it up gel ngal gadadil gel ngal abla kan bus al suguman dia kali issue abelam lam tumal el suma que cree ngal ka labol suspect or criminal was it to molesting e que to kura di rong si oiti e kita dia ka society Amerika la di te imel darten melhor ablonia imol que cree que right say to tiril mun mo over se kura di blackout le geringi ito si te di mamel solver makmor reappointment ra police Gel bulis ulungurar ti ay gidil ko.
division ng milita malatan laman lagi. Ablang appointed din mo siya investigator tiya. Aktyo may sel structure blood. Maksimbara safety lagi. Ang other belo. Leng al suguma tumusta tilga rular adro uniform Jackson. Just imagine na society the kira. Kita alol dur kita wasi kita nga buy gram. Kita silbulu marang kita di brand mo brand me. Sabihin mo taman. Siya ko ati mesa kan tulad kita sige sa subject to bring in a Mga mal tial tukor abla bulis bora itu nga mal bumesring ile. Tigi mga dia interest nga ile. Mula adrala usul time sira ka senator na 1981 mo 84 kami tin nga kalong ra abla bulis. Kawarum na director. Mal beto kay kita neto ka mondar abla bulis. Hindi gel kuk mondar at yakan luwa pumesel breder el alsiles. May gel kuk sa pak abusmen maktirego el bulmes abla bulis. Tiagi da sel molgo amra nga kamalu maranga maluldu ra vice presidente gel urer mitial open lu ay sa tol. Seguida release sel was it rotate trigal tewidara. Yang ako sendiak about time. Actually girel nga beklura ka rotate ra bla bulis sel lagit mo ngariak click tin ma fra klaus alert mo moda kasi imsa. Hindi ko nga officer apro ra sel story imura adran la ako lang nga karakter si. Was tiang maralway set tumlo rotate mako oy mo kasi. Makitral la. Oleh masa yang lalakap ng masak na kalmen tagi melas meruringi magi melas tatar mula memo mahiga alu mo belkatak lo se sel suku makabalmente suku kamu beratara alam matarabasyo ako ten ngaringa lo civil service system nga la regulation ako ten girel sel mo declare mo waaw imro girel mo ni announcement kasi girel mo ni application igil mo rin mora review tikal applicant society ka qualifier mo isegi ko eskwela agal mo hindi kasi MD soswa atra mora obis ngum mora tar obis even also civil ministry I remember na nga kapatong defender atra telegra sa civil service Pensarak boses sa oo makosi o tiamral waise akmla mo check la engmral waise question elang kasi el algo lal rules Tigal ako kumlamor regal do durwal tigal pesel durwal. Ako magarang andur tiang leng. At the same time tigal ko namongra ra. Kaluro maringia ul mong ngit. Tigal ka aberre la andi kasul rules nga. Si I get release la tigal pesel el admo igel baaw. Telmal usel mal mo guru siringira. Ada tara time mal mringen mo anday ya ko ay sira ula tara mal ay delisbe eli metugol was ingegi dem lembre dra kalbus namra si ID apla suspender Materu lieutenant trabla kalbus apla suspended tin kang state tialge sa amadol mo so isura arum ngegi gitu ngal ma imora at ngaray krela kalbus imnora kalbus molding ra sa dinding selet mo sa leri Merong delta ngel bulis lalgo oh ay gigi oh ya ablal suspender gi bak question elang ak direl mo monitor mo lek madang triti kala tigal bulis ak mentir ako se tiase maral dalala am lamara mo dia budngel wase waigel mulugol ngari atara bulis mal sokal buig makmal blo lamo marretra navy bako mas gang bekeranga sebel guk Memerintah tinggal bulsa atau kemel angkat alia rotela tutela la rava bambal etali ka crossing game mga training ni ngari school mengi oy magigil kuk tarangal kuk namongra Rafael tora se sama rescue kuk na training ang hotel luro ay ka ba makara Sige na ako na may subject rin mo. Tial toko ya ang sel babilangela vice president del disseminating mo media makatakli waseng girel nga office of the professional standards elang le appointra Mr. Asterio Takasil at this time wala mo receive a complaint siya compile margo yung real lo magtrira
director. To mesa kay gidal complainer at rabalun mar office. So saya dire ngar alal sila office of kay office of the professional standards. Di sin dia kar ano ngar say gidal office. Vice President to say ngar say temporarily makakuha kung das ang nga niya wala uriyo lungot mo niya Vice President kala mo sigra at. So it's unfortunate lang ngaram naman niya kay political issue merko ng ruli tiyak. But we have to give credit to the Vice President ng larulil. But di said yakabol di said lowest official of professional standard. Ako ngot artial uriyo ang girel mo mga tial. Era Vice President tamam lang kasi tool investigation ang arngi. Ang administrative investigation which yung tiragay dito bilang suspender tira result sa administrative investigation na amne suspended tira. So a criminal investigation kasi tiya gito multamalala ang mga rangkel terwata ang amne involved ngi ito mo umugor grill siya gito part ablal algo medang avi el sel erun sunday e marko to ngwagi ake isungum sa HC mangkukma HC mo mruraw tutak. So siya gito. Ya tigigela ay ka question number angel interim PI ora MOJ mong respond. Din direkal ako ka tigigela PI ora pila pulis awasi. Ngel ngal ka seral ball find out tigigela to ko ilwas yang gal bui ka tilu tial rumah ni tingilun bar hospital. Itamlo check ra patengel. Mang ako tesent to ko ilwas yang diol negative dia kal diol. Ang erungeng waset tamlo la mlora skeng kensa margong India ka atal malera patengel kora au ula ka tol talak wasim larnya kora otreb ngarak so say dia ato ko era di nga ka malbir ka maintain ra kasi erang seguido la Vice President ng motat sa police practice Committee. Agora committee ako mdas sa sige dia kiren mo nagtiagi na a question na ngagi ngal boy tilura rum rang kan di nang kalong trustee mang so other was say yung say police practice malo bang whatever body mo investigate tiya to say kamakarang acquire a status ra trustee. Ang nga na pulis, el design say giti. Chief, ano bang book fit tara kal pulis el dito ng Prades kasi hindi kamla mo kuno ngay naka trustee. Ang kalmal na rin kal. Oh, say yan na nga rin a criminal mind dapat el persuasive mind. Kung sabi smart, imang aul makwase mangirel nga ngi dire kag suwat mo madang lising ito process na pulis no kasi. Sila abong trustee ang nganya chain of documentation lo say tangam for example na nominator ka o kung regere mo review committee itagyan le final authority mo sign siyang exist ano ba dia Ngaram di rule o telo se kam namo ko tu umbalo se telo merakaw. Di elective scout tiya kita. Ngari nga imo ra bulis in 2011. Imo ra bulis in dilum ne tena. Dim ne tili investigate tilim sir albora ko. Tokman lo masal investigate tunggu tiar tiket mera juvenal eslu siya model siya. Siya wasi lakdi lagmiyul mo titir ko yung makarulu le tomal abab ya. Le siya tialo tutap ko nora karagri la dia kalkirel ngar tial for. Tial for mana driving. Oy. Le siya ulum girel ngania separate body. El take care tiya. Number 1, number 2. Dimla ka agad wasi Gerald Mingel boy. Adu tirakra news. E siya nga terbegin ngal. Isyo asingga o may sira sel gulo bagi. Mang immaterial argumento umdo gi rubo hospital at sigari. Lagi da o may sira siya blulat. Di mo mereka 48 hours, hindi ako sa mo matangel wasi. Ngani sel guys ra Michael Kobe Bryant. Siya famous guys ra blulat. Siya na mo hindi tatedel adam gaway mo gulo si. Hindi ako sabi na tinagi ng argument wasi. Tingilol mo ng ospital labo hindi ako termal ba tingin. Ara, gaw luto taklet alam la motal boy loro dili tirgal kalbus. Sige da, ako mas yung gotel maknitel dintil mga titil. Leto mo la may lagi del likot sa la lola man musul detial. Kaya ka nariyak talaman. Ga minor, ga gilid protected under the law. Diya ka lo tira krali uts.
Tingnan mo rin sila. Madala 6 minutes na temet. Kami 1 minute 45 seconds. Pagkumas ka Malakor lagi de, Joel. So happen na kan mara bara month or two ago. Nga similar case. Tiyan mlay ulogong manles pidol el pasel tiale marine drive el murabi taral mol full accidental toruditel imo restaurant del dimlo hotel dimil tamala robul equipment al sel. Pero investigation after so many months ek mo singaraman dia al charge ang karadila DUI a destruction of property. Tiya ko amlo to ka tam el maral mo so lang wilit tanong tikma se gel bulis lo investigate sa ido resus albong engal tartir el bulis ang access semlay. Ngi may imor redil. Ooy. Hindi mo mo ba? Tuwa dimle ay ge whitewash. Tuwa dim ulbal mo may emol mo etiam a civil case lengal owner time il tamal restaurant nga maasur nga redil. Ooy matiase mar complicated bulis at tiril mur al selen tiril lobanggal drill mura or the idel. You know what I'm saying? Maral to ko, yung gilal nga independent special counsel, nga nagagid luriol independent detil. Hindi halip. Abelam lo kakawa na special prosecutor. Nga regerang ka, nga kita kau tok na doon del dikit lulaw rin. Sila kadang olbira lulaw ito kasi nga nga melegay kita nga rin. So makapalmenta mo nga problem rin. Sila lenggaya mo. Leng special. Exactly. Hindi mo lang ulme mga toy na sinalo ko sino nga. Dia akan magkata orang arta tu ka bela polis ima tu ko mararong regili. Kasi el alsil seguida ngaringya ethics commission regi. Ngaria special prosecutor ak kemla ditri el al ngaria biografisi blan mo assistant regi, blan mo assistant regi. Ngaringya sel do CNGAO, sel financial group ra kan mitten manga. Ngaria public auditor, ngaria attorney general, ngaria ombudsman. Ay gasel po do mesa kambes ngaria 7 el alada kabelmente gel manggar o tutelala isi anta po fat engania olbira lulaw maria kamiti olbira lulaw of all the people trigegi trigel ko tangarbap lo mesay ka sinabe oy hindi ko mesa ulo ako sa kada mora o sa magrado rulat ko hindi rekam na masaru ko ala olbira lulaw di ilmukong kiritian lang mura ka atak sa ti ilmuk halag me amru tiam ka gis maakawadak me ilmuk mak question ko ko ba to po rulat ko mo tiang dia kami bay boto oklas kido magarang ta magar mula red magar led magar mo gutbok la to lelak sel bol bubaw sa ikang kata mal mo kata kara sel oro sa ulo. Kabo Yan nga di kada statement na kaya kada basada ikang lenggirel tial government tulungir gidero. Maka madengel wa nga ngara sila ngul wasa igay gidero kul problem ito sa every day. The very reason why ang ngal gabela kay tutok de brand. Ngaring ngal le nara news ma family ringin di ultrablir marogul tokorti. Seguire matra government en mo makitar mo maril issue. Al sumangal gabela ang ngalagay del dia ka kurar sila atra ngot bula maltrara bil makloklele mo mura di kan buluan. Hindi na government gabela. Elizabeth iwi article Mr. Postmaster General. Mal, tiagi the subject. Anak-anak ada belum teman. Yung gini ada kiat tiap blue developer tiap blue mau wil. Dia kasi de developer ni rola baru PGST marang yang lagi di lora. Dia mau dia kata marah kali betul. Maktigil ke kerinyo kasi. Brilya belawan mau live bol. Lego Mr. Gita kada igal dolgor avec sales. Ay ka stress sa society. Kaya ada lom kita almel, adi ka lungin lo. Ako margal kita di 120 na. Tak. Tingul po rise, may nga sulit. Yeah, malam saule. Ora itu di mal di quick note ang January 19. Sebenarnya dalawa sen tay ang lamo 2 years sa concertial longo trui matal government trouble. President maolbira kalulaw. Pero tial next 2 years tial 1 year lang ako full year tir ako na mula diesel 2024 am lamo campaign season na mo war tawlor mo. Nagor dalong tilo sa tiagit sa time omega marker mo kirit. Di beri tiang akimal di mga suliw agi imal di mo amar sa metal kibel wala
Kodole natin ki di chay dulu kam na alam tumongin. Ma may igang sir next week, idulong til make up telo ba is program na ko bisa. Thank you.